Олонқо омуннақ остория хымыя сәхен әбейләқтен народ мудыраға әтер. Манчары народ номоғыр. Онна саха бұлырғы сәхеннері, онна кәпсәннері ден кенігелер, ұрқы кәмге арахата саха ылынайы бар болуқтақтыр. Бұ үлелері бәйтін кәмегер, саха херинайға Ярославская атынан төмел, старший научный үліхеті Иван Березкин қомиян оңыр бұта. Маны херге Иван Георгиевич атын әлбәқ кенігелердәқ, онна научный статьялардақ әті. Бұ ғыл 90-тугар Иван Георгиевич төрөбіте сүйіз 10 сылын толбыта. Онон бүгін бігі керек әпсән бейрі бітігер, кені тұхунан, кені үлелерін тұхунан ақтан санаан ағық бұд. Бүгін бігі студияға Иван Березкиннің бір кәмге алтыған үлеләбіт өләннәқтірі, кені атын үйететәтчілер, bir doydulaqtara, onunla kini ipit ola kelen olur oldular. Августина Петровна ден Иван Георгиевич bir doydulağı bolağındı. Uhulutçulaq kırayı öğretәtçi, tördün oğun tuğunan biheqa səhərgi düsere. Cetüye gününden otton bağdağı nehelerin tuğunan kılgastık bilhenlere bit bollaqqa. O saldan uluğugar bir uhuk, onunla kıtığı derevne bolar. Bihigen nam uluğun kıtarı bızağınsa tabıt. Bağdağı gidar tan taqsıbıt әлбәq bildiler jönürdağ bud. Kolaboradan ettekka Nikolay Nikolaevich Tarskay bar. Bu psikologuna kamsağını saxasırıgar göğüləbit, türüttəbit ki. Ağaday döseritin istoriyetigar emes saxasırın istoriyetin kenglik üyerebbit, çinçibit Dmitri Dmitrievich Petrov bar. Bulırgı küstəqtərdən küstəq uyban bar. Ondan bu bugünkü bir jiroya Ivan Georgievich Berezkin eme bu bağdağay neheleritten türüttəq ki. Bağdağay nehelerge websayının könü urduk sığıra hoğ, könü nurdaq nehelek, elbək alastardaq, gen teritoriyini qaban hıtar hep. Onunla bollağınatın Ivan Georgievich Berezkin erbehin den uçastaq törəbide. Onunlajöngə etken törəbid sirdaq, ötəğını ötəqqa törədiğadi. Onunla bollağına kini törəbidlərə, yete kırardağını kini törən baran ölbüd. Olihin bile ağata soğutaq qalar uolun kıtarı. Kelin ağata ikisten kergenenen ogdaba jönler qalbahanlar, birde olaq jönler qalbahanlar, birgi törəbidlərindən, itillebidlərindən dördü bolarlar. Ondan Ivan Georgievich itillebid jönün kıtarı bir baltılaq, bir bırattaq, ondan iki bırattaq. Ondan kini bastığı üyerağından uçutal üyereqtaq, barıda qalban usaldan ondan nam uluslarından ülelen 16 sıl uçtallabıda, kini biologiya, химия, botanika, korduk predmetri üyerde həcibida. Behini kıtarı ığaldı sıtar nayaqın hələger uçtallabdın bilebin. Bu Dmitri Dmitrievich Petrov'dun onunla uçtallan birgə uçtallabıdlar ebit. Kini bullağına ötəppetin kordukta biologiyani, химияны üyerebbit. Dmitri Dmitrievich Petrov bullağına oskola direktorindən ülelebit. Ondan Ivan Georgievich kihi bığıtnan bəydə olus semey, sıtırı sımnağız kihi diyen kepsiller, aqtallar. Bu bir doydulaqtara bihigi, kini atın üyetetiğe küstəqti güleliyibit, urku dağıllar güleleyen kəlbittere, biligin dağını bu bihigi eder gölöne üleliyi sıqılcabıt. Иван Березкин хомиян оңор бұд бұ манчары народ номағыр денкінігеға. Манчары жа көк кәтеринені күретерін тұхынан ғырылы бітті. Ити әме әге дойдығыт байын күйе бітті. Оннук. Бігеға бағытығайға улахан, әппедім көрдік улахан аластардақ бұд, әбелердәқ бұд. Оннук, бұл манчары народ номағыр кенігетігер, бұл народ героя манчары бағытығайы тариян аспытын тұғынан бұл Иван Георгиевич сұруюда бар. Қолабыр ол оны өтін чапчулан әттәққа нәккәйден аластан куха қаппытан ден бұлырғы кенәс олар бұда, бай кеге. Ол кеге бұл бес уаллақ екі кыстаға біт, ол улахан кығын. Хүлбе бір хастағар көк кәтерінені бұл манчары күрәден ылан барар. Бағдағай бұл нәккәй алағыттан. Онық ылан барар, қасты күн кәлен сытар бұл аласқы тұтығар, оны білі кәтән көрін, ол кәмге бұл куха қаппытан бұл нам орайонun jeke ottu barar. Ol bir emeğe bu jeliyaqtırı otun kepsinlerinden umuhaqqa qayan bu kığı küreten jebarar. Baran ihan bu bağdağay össe bir
алаагар тербес теңе. Манна ме Александр көлі хептен ме урукку бай кеолор бут. Бу тербеске тариян ахаллар. Оны отары ол бу Александр көлі хеп камначыттарын көрсөннөр биле де бу кыгы күрәтеннәрбин ким яхады эппекке тинден этен аспыт дем бар. Динне сурулла хилҗар. Онтан бу някайга бу манчара ат, оны көкәтрине атын өтеннәр беги нәлектен осынан история чуталлара, болохта краю вертәчләр урыкуттын ите себеске кемтен үетет бу үететилетен күскә гыталлар хеп хырдатар үететтер үленәре. Ол курдук история чутала осколага бастыгы музей коху терибит. Петр Николаевич Ушницкий ден ушталбара. Ол кини оголору илжен бу саты 1906 хетте халлаакка бу баатагай осколдун үрнәчләрен илжен бу манчары келен асбы дойдутугар күрәппит сиреттен туак беле турор буттар. Беле сергене турор буттар. Бу осколо оголора. Оннон билигинде ол серге көрүлөнөн каалынан ол местага ытык месте болан бу баатагай историятын сырдаттар бир кере беле месте болан турар. Бу иккискинге акылы бир эһедойдугу төрсеханнахаме чакчылар бага баалар ди. Баалар. Саха буларга кепсәнәре сәһәнәре кинеге тигәр буллаганы баатагай балача үяннәре килбиттер. Баатагай хәлеген сөп, хобырты сор бугдук ден буларга күстәк, бухатыр ки туһунан да бар, күстәк уйбан да туһунан бар. Онотан бир самай бу биге история битер, биге хәлек бит история тигәр бир беле местенеләр чараңай союын туһунан бар. Бу чараңай союга буллаганы Оттон бихи урут баатаган нәлеге бастыгы өспөк ден, дөпсүн улуғын бастыгы өспөк нәлегінен ден хырттақ бітті урут хеп. Оны чараңай ден бу баатагай бир ытык эмесире, манна бихиги баатагайдыр бастыгы скола бұттыр 900 сыллақы бастыгы скола бұттонны бар әте. Ол чараңай сиригер, бұлыр чараңайттан қоту деке бардаққа ары баха алаас ден бар. Ол ары бағагар бұлы кепсән кепсінен білергіт бұлы бай Апанасьевтар ден олар бұттара. Николай Петрович Апанасьев ден кей олар бұта. Бұл олатқасты олаттарда олардақ кей. Ол кей бұл Аллахы бағалан олар бұта. Ол онына очытауы кәмге бұл байдары ұтары жадаңғалар тұрулағаннар, оттур сірі бұл жағаннар бұл чараңай сойуға ден тәрелілер. Ити 1900 ағыз 1909 сылларга. Икки сайыны бұлағын тұқары бұ чараңайдар жадаңы жонлар бұлағады. Сүрбеттен таққа жадаңы кехи бұ оттур сирдері суақ қалан, очтауға уға бары ең әлбәбіт. Әлбәқ бағылақ ол біле оттур сирдерін оттауырылар бұ бай кехеттен күстерінен оттур сирін оттауыттар. Өлбүге хириланлар ди. Оннук. Өлбүге хириланлар оннук оттуулар ыйтыгта ең суақ. Син әдді қаннары білі үрдігілерге кире тақса кәпсіте хатабыттыр ең бұғылақ. Оныттан байы кайбатақтар, онына ол бәлерін күстерінен келенер оттағаныр бұ жараңай сұйуға ден. Аттынан әме тәрелі біте. Ол мәңе бұ бәле кәрчекке 1990 ағысыллаққа ме бұ ары бағаласқа бұ жараңай сұйуға бұ кірдік тәрелі біте ден. Онында кемнәқ бағаларын ұян тұран, атырын соларын ұян тұран жуға еме мемориалынай бәле тұрор бұттыра. Бағдағайдар. Оныттан ме білеген ол аласқа тұрар. Бағалай біз. Ән бұ Ярославская атынан сақа түмелін этнография сектін халаяған. Оттан бұ түмелге Иван Георгиевич ити бейхан үс сыллаққа деті бітті. Учуталлан бүтен баран, тоқтан баран ити түмелге кәләнді лейді. Хен онны күлелі әбіте бітті? Лелі, түмен манна келе меніне біліне тұрар мүкініне көрсі бетаға. Оннық алтыспаққа қалбып бұд. Оны болағына үлеләві жонтан өйіп бұдым бары бейірі манныға тәлілер. Ден ақтан ағардын же сәмей нағыл қолқы ден. Еден дойдутын бұғытын тағатын ирілиевін күндік. Майкылақ кейіп. Тұрақ ұңғағына ме хағай. Ағының баран нағыл қолқы аргадык тутта қапты хаджар бұтан хоғыз хағалақы оғынан баран оның маны ұйыттақына сихили бартын аргадык бұхаран берері. Өсі оның маны туғастақына кепсәне арыт уға кәне қалыры. Оның кейден өйден қалбыттыр.
Onu men bollağına öten tümeli lehete boların bığıtına bilen tıra itöttütten tuğ beremin. Gene ületin tuğuna sığınabıl. 30 yıl nuğuşuna ületin öylelir. Onu halayasından da öylelir. Революционный отдел, революционный история отделгар onu öylelir. Halatıgar. 30 yılı böylelerde. Ağon 9 yılla kadar. Ağon 100 yılla kadar. Tığınca 900 ağon 100 yılla kadar. Ondan ağon 100 yıldan ağon 9 yıl kadılı tümelge keten körəçini öylelir. Onu bollağını kine üyletin mandık ırıtan köddaka. Bilen tur müzeyle hete bullut da bihen bastatan turun выставка lete vallahi. Onu kine bu respublika bir ulakan tümeleni üyle hete vallahi. İnnegine hotoru komüceraka var aldır. Ulu tıya serinaya tümellerge keme onu kemele her ballaktır. Выставка turur Allah sübü aman bir eller. Ol bihir kine folklor komyeri. Onlar müzeyletiger kireli-gitten 1906 töde hatta hallaqqa iti tıl literatura история институтун folkloruna ekspedisiyeter kitterebit. Bideye kittiyata 1906 onagas hette hanlaqa babut. Folklor komiyotuna. Yani bihege bilinde tohana. Kolları men eti öyle berti Vasili Gotovsov tuhunan 17 süyaga anan espekterge baran olarar. Toğa baran olarar dedi. Bu olaqtaqtır atı kölüyen daha astar görürdür. Onun eti исторический номақтар eti Kutuhan tuhunan, Sur Bulduk tuhunan bilinde onu öyle biter tuttavut gene eti xumun büttuvar qanıbıt siginabit hatta. Ana ulla kine kırayı verdir. Ülenen idean jerktamak ki iti saysarı köl tuhunan, saysarı bulgunyağı tuhunan, iti ölüne üs koçolurun tuhunan. Can bilin dağını gereksen ağıldır. Bilin turar akıl yeske kıhı gemiye öngəlağ. İşte gibi tasvir bulduk. Batağın neheliger. Tunak sayılgar. Tınçı dost dödüntü sıllaqatı. Üyehanine siddeten kaspıt. Arkayıska kahıya bittere oğlum protokol körbütüm. Onu min diktir gevdim tuğaq barata. Çaran. O çaranta min tuğu biliyakım bara. Bir taktaqtı, üç taktaqtı. Тоді тақы әтәлдер әті бір тақтақ бұлырғы үсі тақтақ келін тарға мұтаден. Оны бұлар біліңе арқиеске қағынан төттірден үс атақтақтыр әті 16-10 әті сүйаға бағылар. Оны қомуя қиын ұйылы батақ. Аны медиктерге әбдім демір сүгәлі ағабды. Сор бұғдық. Арқиеске қағыға демір сүге үддеқ sedaqtı köster. Haqlarga hüge huağa bit. Ağalı hügeleri bit. Yani bunlar bidime canlar işi tahtır öhergenler. Tas üyetten bıha hügeler aktırına kadar hügete vaktır edildi. Bar. Batiyanı tuttallar. Sügün var. Ulaqam maha durba batiyanan keddeller. Tuttar septe aktır bullağı sügün var. Yani bullağına tuğaq iti sor bulduk Чемчекотын биологический наука доктора, антрополог Георгий Францевич Дебес иджа баран криминологический кемнехан орон атыттар кететеннен көрөн бу Перебайкалия ортовиетега жоннор чемчекөлөрүн кытты сөптү бехере биттен түмүк оңот бутете. Кинети туох үлелебитен Emi bu bir güdü. Kahka huriyar bit. Tinte tavsiz bir hatta halla kahka kinestiyete bara. Kıtayga olar bu kolon tutar hi baksız kinine. Kahka huribita. Saka huriyar olarak kıtayda tusturuna.
Ити кемге да керахси дивиттер музейлеттер. Оннар кытай посольство тохрукы биттер. Онтан ол туак калбит, катыске багыта калбит эте. Кытай хакаларын тугунан. Ол билин фондага каралла хаталдар, сеп болу болайын бичакка таксалдар ди. Кытай хакаларын тугунан. Ити туак музейлеттерин комой бут туак Үлелерин түмүгө. материаллары болар. Аны булларны кинетте эме туак арас хүбетен отуттан таксы статьялары хөргөр. Аны тугар эппите тугар дневнигер бастыкы статьявын 1995 жыллакка олунню ыйга хорибутум ден. Бети билинен сурукка халар бита бар. Олата кене олох эддеттен хагалабыты битти учуталлы хыдьягытта. О учутулды диагатте кине фольклор комьютунан карайы ветитинен директамут ет. Инегне белемнах белем ки түмелге үлага кит. Оны маны билер көрөр ки. Гопсанан ите сехен болулы кемнеге Иван Георгиевич үлелир кемнерге сахатын беле хөддәк атыра хаҗута. Били көрү бир кийне бола хаҗута. Балай сөтөти эттинди нал бахкинеге онна отуттан такса научная статья аптара ден. Онна бу кебит бейте да учоной да болун хептага битеди. Онна огынан баран колобра бихибилер битнен кини туактаганы диплома вакти. Ити тогон ник болбута болой. Текини бейте тон идетинен учоной болла. Огынан бара холор бу минеме историк пинди. Доктор научный дохонам хуакынан баран энеме киниге бешетти эме кине куддук болла. Кине үлетен катылы жаки болла. Ата колобра үлетин түмен кини тух комиссион хебете курдук ханырдики. Атанже кине бага ханатын түнбин бибилбек боллак битеп. Аны кине ол бар эти туахыты ататылабыт кайыскаларынан үлелер мугурданан сеп куддук ханамыта булла. Эбин оддум жана. Пантелеймон Ильич ден бу манчары тухунан бәң үлелердәк киген, онна бу Иван Георгиевич хеттон 2 жыллакаты да? Тахар 1 жыллакы. Хеттон 1 жыллакы тахар бут кинегетин тухунан же тухана булай диккан хеби. Мен Иван Георгиевич Березкиним там көрән билебин текепчете да хаҗыбытым. Беге институт путугар мәҗикелер ете. Кини онна ол кемнерге филологическая наука кандидата, келин доктор болбута Николай Васильевич Емельяновы кытары тоқта олус әлбәктік алтыған кәпсәппите. Кәпсәтәрдәте. Оны ол бейгі институтуар bir қосқа ол тылы фольклору үйретәчілер сектордары онна бейгі историктар сектор bir қосқа олар әйті бит. Ол ең бәнде кендер кәпсәтейлерін істер етім. Николай Васильевич Емельянов ити манчары народ номогор ден қомурунюкка киритылын хуруйбута, онна қос білетәхенлерін әме хуруйбута. Мен ити Иван Георгиевич Березкіні боллағына сақа біліләк сәбеске кәмге бастығы көлуіне қырайы үйертәшілер сәхем бола, уйбан оғыру одап, өндірей сабын, күрдік улахан биллер көстер, қырайы үйертәшілер біттәкен телек баттыға кенлер немаларын, чинчиер немаларын ылбыт, оны иңериммит қырайы үйертәшінен ағабын. Ол енді болуы кені 1904 сылтан ыла, сери кемнеріттен ыла. Бұл манчары тематынан жарығыр бітебит. Онна ол үйгенлері қомуер әбит. Ити кәнне кені ити себеске кемге қылағынан оқсуғу өрі тұтылылар кемегер, қайдара бұғыз арыт бұлан. Бұл сақалар бейгі түң бұлырғы төріттер бит тұстарынан onu қасыған, онына бар бұлырғыны еңеріммет
кыржагастыры баттахан сурукка киллерен қаллар бұт улахан үтөләк кеһи болар. Ол курдук кини бу музейга Емельян Ярославская атынан музей бесте тахар бұт научный хабаннак кенегелеригер кини түйөрдүгер статьялара онна доктора баалар. Комурунюктара үйгенleri сурuybuta. Ол курдук ота бу 1905 ыллаакка, 17 ыллаакка, онтан бу 60 сылларга таксыбыт сборники научных статей ден кенигелерге кини комуйбут үйгенлere баалар. Манна боллагана сакага бастакы суруксут тухунан. Бу токтоолу семье интересиней сурую болар. Аны кени Иван Георгиевич боллагана аңардасты бу жон суруютун эре номогун киллербекке оны аркыбы кытта теңни тутан колобур суруер бит. Бу манчары народ номогор ден комурунюга. Бу улахан комурунюк сүйбе 5-тыгынча аксанынан таксыбыта. Билигин боллагана итинник аксанынан ким даганы бейтин аймитин тахарар кыга суак. Ол эрен бу 1991 жыллак 5-тыгынча таксыбы таксанына кениге билигин дебигис көстүбет. Оннук болла томоннатон кеники бу манчарыган аллах терехиннер бар боллактарына эбехетне бу кинигени биһи жайжабыт онда туханабыт. Манна барыта 136-та үйген, номок, кепсен, сехен кийдилер. Олортон кени түрдөнтан такса бейте суруйбут меңе каңылас, нам, дөпсүн, баргон, урку улустарынан сирин уотун керияхиджан суруйбута кийдбиттере. Бу манчарын народ номогото үс бастақ, онна бастықы бағығар кені бартын нардан ис тұтылуын орбута, ол бастықы бағығар келім сұруюлар. Келбіттері онтон иккіске боллағана манчары сырылара бұстақ сұруюлар, онтон үхіске боллағана бұл манчары тоғынан онна ырылар, оны бейте манчары айбыт ырылара кирен тураллар. Манна қаяндағаны белете қанада бұл манчары народ номағырден қомурунюгар Иван Георгиевич боллағана сұруяр. Байы аңардасты бір кырытыттан барыларын қалаватаға. Барылардан байдарын doğruların bıcabatağa diye. Kini аңардасты battığastaq, kerene huaq, baybıt, bardam, baydardan ere. Bu baydarın doğruların ılan jonga tüngəter ebit. İtini kayan dağını bu kinigetten beyi bilebit, onu onuk dağını kepsibit tarqatabıt dağını. Anı turan bollağına bu saka bulurgu sehenlere ona kepsenlere diyen dontıhça aksannak kinige taksan turar. Ondan barada bollağına bu kini çötürdön çatıhınça kurduk aksannak kini ülelere, kinigelere, komünüktara, norokka targanan turarlar. İti ayım yıllarından kini beytin ininəği kölüyöne kırayı yürütəçilerin barıların dağını sabırıyla dihanıbın bundan kenagaski dağını kini kurduk ititçel bak aksanaktık taharar ayımnılak jonlar soğuk buluqtıra dedi. Sonra kinini bir barı batı hatıbın. Onda kenagaski çinçiyatçiler dağını emiyor onluk buluqtıra diyen sanıbın. Kini töhede sahibitin beytin, bulumcuların, suruyuların, onunla arkıptan bulbutların. Anı arkıpka bollağına kini üç ulakan arkıptartan ılbıta. Bire bılırgı ağıktalar. Kiyin arkıptarıttan bilingite
Российский государственный архив древних актов ден. Онна иккиhe Сақа АССР кейін государственный архива билген национальный архивы болар. Онна үсүхүнен СССР наукаларын академиятын, Сибирдағы салатын, тыл литература оны история институтын архивыгар қараллахытар үйәннәттен барытын сомсон ылбыта. Ити архивтаттан ыланжа бу жоңға сергеға тахарды. Аны бу 1990 ыллағы төхеді сахырдар по следам наших предков ден эме бу беттәқай кенигені бешәттәттен тахарбыта. Манна барыларыгар болдағына кені бири белете қанада қаяндағаны бу сақалар биги төрүттер бит устар бит онну кайлақ баттанан үктенен болбаққа дос бұрыннақтық жаханан олар бұттар ден. Олар тустарынан, күйістәқ уақтақ жонлар тустарынан, бай талы жонлар тустарынан әмие барыларын ja bu kene bu üleleriger Suryen killer bite. Onun jayti Ivan Gürgevich ata bu kenegelleriger pamatınnyk öydövül bolan norokka kalla. Бүгін бихеқа Иван Георгиевич Иппит уола Валентин Владимирович Егоров келен олорор. Кені ухун кемге оғыбырағынан, реаниматолог оғыбырағынан үлеләбіте, оны бәйтеме хуруяр иделях. Можно ли сказать, что благодаря своему отчиму вы стали писателем и в какой-то мере краеведом? Ну, во-первых, я благодарю вас за то, что пригласили на такую интересную программу. Ну, конечно же, вот сейчас, по прошествии многих лет, я обязан Ивану Георгиевичу тем, что он приобщил меня к книге. Я с малых лет увлекся книгой, читал все подряд, прежде всего всю его библиотеку домашнюю перечитал, начиная от воспоминаний Синеглазовой, революционерки, ты помнишь, товарищ, заканчивая научными трудами Георгия Башарина, «История аграрных отношений в Якутии». Видите, какой у меня диапазон был чтения. Я читал все, что мне попадало в руки. И, слава Богу, я читал нужные книги. К краеведению я приобщился благодаря Ивану Георгиевичу, потому что он очень много, он был фанат своего дела. Он очень много брал домой работы, потому что не успевал на работе. И, как говорится, квартирка у нас была скромненькая, освещение так себе. Он был инвалидом зрения, и поэтому, когда я уже был в более-менее сознательном возрасте, я помогал ему прочитывать какие-то архивные материалы, что ему сложно было читать. И этим самым я заинтересовался историей. Я, например, прочитал дореволюционное издание Серошевского «Якуты». Это действительно такое меня вдохновило. Оказывается, наш народ имеет такую историю большую. И вот я, например, участвовал, вот сейчас я горжусь тем, что я тоже привнес какую-то лепту в его творчество. Вот, например, известная его книга, которая, к сожалению, вышла уже после его ухода из жизни, это «Долины матушки Лены», Энцели, Аркени, Тоймада. И я очень хорошо помню, как я ему помогал вырисовывать схему этих долин. Потому что он говорит, помоги мне, вот тут как-то надо помочь. Я помогал ему, и с большим такое удовольствием я увидел, что и мой труд вошел в эту книгу. Когда мне, к сожалению, ушедший Егор Спиридонович Шишигин подарил эту книгу про долины матушки Лены, и я увидел свою схему, которую я лично вырисовывал. Поэтому вот интерес к книге у меня действительно был заложен прежде всего к краеведению, история родного края, и это сказалось и на моем творчестве. Потому что многие мои книги, естественно, я не могу не писать о своем родном крае, потому что любовь к своей родине начинается именно с малой родины. Для меня это родной Якутск.
И многие мои произведения литературные, как сборники стихов, допустим, или рассказов, они, все герои — это жители города Якутска, маленькие, большие. То есть я стараюсь книги писать для широкого круга. Мои книги могут читать как дети, подростки, взрослые. И многие даже видят себя где-то, хотя я как бы и не о них писал. Но вот особенно одна женщина даже со слезами говорит, там рассказ у меня был такой, как будто о моей матери написал. Хотя я писал о другом. Поэтому я вот Ивану Георгиевичу обязан именно тем, что он меня приобщил к литературе. И, может быть, благодаря этому я потом уже, по прошествии лет, я приобщился сначала к стихосложению, потом к прозе. Вы как-то говорили, что частыми гостями вашего дома были известные люди, писатели, деятели культуры. Кто это были? Так, ну, жили мы, вот свое детство, которое я помню, жили мы очень скромно. Улица Романовка 1, ее сейчас нет уже давно. Она доходила до улицы Чернышевского. Чернышевского, слава богу, есть. Жили мы очень скромном, как говорится, жилище деревянном. Дом, разделенный на несколько квартир. Все жили, соседи, скромно, но дружно, слава богу. И вот удивительно, что к нему приходили очень известные люди. Это я сейчас понимаю. А тогда для меня, я там мальчик был начальной школы, как-то внимания не обращал. А много приходило людей, очень с ним, он даже очень этим гордился, что такие люди снизошли до него, известнейшие люди, профессора там, и интересовались его тем, что он, как говорится, его наработками, его архивом. Ну, я вот запомнил из своего детства двоих только. Ну, там приходило много, но я двоих очень хорошо запомнил. Ну, во-первых, это Георгий Башарин, который я упомянул. Он пришел к нам в маленькую квартирку, ну, мать там, скромная женщина, что там, чай, там, оладьи сделала. Я узнал, что, оказывается, сидит Георгий Башарин, пришел к отчиму в гости. Я вытащил его книгу «История аграрных отношений в Якутии», которую неделю назад дочитал все-таки. Представляете? Да? Вам сколько лет было тогда? 4 класс прочитал. И я подошел к нему и так, ну, ребенок же, за пиджак его. Дергаете. Говорю, вы Башарин? Он, да. Я говорю, я вот вашу книгу прочитал. Так ему показывал, такой фолиант. Я в 2 местах, говорю, не понял. Как будто в других я понял. Он так в саладе сидел, и рот открыл, и, ну, неожиданно, что такой мальчик, и вдруг это такие вопросы. Но хотя ему было потом приятно, он так улыбнулся, меня даже по голове это самое, поцеловал, даже волосы мои, что молодец, давай, хорошо. И второе, это тоже для меня знаковое такое было событие, я запомнил. Это Мординов Фома Чугея. И он тоже, ну там так случилось, что я как раз со школы только что прибежал, это класс 3 где-то. Мать на улице меня почему-то встретила. И шепотом, во дворе это было, шепот. Тихо, говорит, иди погуляй, а мать Чугея пришел. Ну, если бы она сказала просто, что Николай Егорович пришел, какой-то там Мординов, я бы бросил портфель и убежал. А я услышал мать Чугея, думаю, какое-то странное имя. Но я не знал, что это псевдоним. Я тогда увлекался детской фантазией. Думаю, может, пришелец какой-то там. Ну, фантазия детская, большая. Окно на кухне приоткрыл и заглянул. Каково было мое такое разочарование. Обыкновенный сидит мужчина. Ну, каких на улице полно. И вот кто знал, да, что спустя много-много лет я стану лауреатом премии Ама Чугея по литературе в 22 году. Мне лично Александр Сергеевич вручил эту премию за мою книгу «Белая книга памяти». Поэтому вот видите, как тесен мир. Да. А я его видел живым.
Тогда я не придал этому значения, и вдруг вот стал лауреатом этой премии, которая для меня очень значима. А каким был Иван Георгиевич в быту? Ну, я уже говорил, что у нас жилье было очень скромное, ну и он, естественно, по своим потребностям был скромным. То, что мать готовила, то он и ел. Больших, как говорит, претензий он не имел. Это очень скромный жилье был. Но, правда, мать претензии-то имела к нему одну. Но он домой же много приносил работы, и вот допоздна сидел, как она говорила, свет жжешь, там бумагу портишь. Ой. Ну, не, простая женщина думала, ну, сидит, что-то пишет, толку никакого с этого семьи как бы достатку. Но потом, когда вышла книга Мончара в преданиях народа, да, и получили очень большой по тогдашним меркам гонорар, мы так как раз только что переехали на Дзержинского, новую квартиру из вот этой хибарки, переехали в благоустроенную квартиру. И нам практически перевозить из мебели ничего, не было ничего. Поэтому на этот гонорар полностью обустроили квартиру. Поэтому мать даже потратилась на то, чтобы купить ему, ну, все-таки писатель же он, как бы она поняла, что писатель. Купила такой стол, книжный шкафчик ему. И я несколько раз слышал, говорит, давай, Агонь, сиди, пиши, ничего не делай, только пиши. Но поняла, что, оказывается, это такой труд Да, конечно. серьезный. А она-то так, по простоте душевной, что типа вот сидишь, тратишь там толку. И вот он, может быть, благодаря поддержке матери, он, видите, сколько книг. Да. Кырдык элбах багай үлете калан билеген үгүстөрө библиотекага каралыгытар болуктак. Туяра Николаевна энде бу библиотекага сүрүннүр библиографынан үлелир кихи кетен көрөр болуктаккын билинги аныгы жон студионнар төһө туханаллары бу ким Иван Березкин кинигелерин. Сахар Республикатын национальный библиотеката бу бир республика бит сүрүн главный библиотеката болар. Биги пондабытыгар 2 миллион кереңе документ караллыгытар. Олар быстарыгар бу Иван Березкин кенчәрі чакка халлар бут нелестебете кини үлелере эме караллыгыталлар. Ити Пантелеймонович этен харбытын курдук, ити кинигелер отчолорго элбек багайы экземплярынан таксыбыттар дие. Оны биһиги үлели хылжар жоннор, онтон күннәгенен жон туханарыттан сылыктан бу киниге сүтен симелиен эреребит, бир илиттен илиге баран жон этерге дер кистел болбатак умналлар, агалбаттар. Олихин 5 сыллагыта терехин, эме юбилейне терехин болбутугар Национальный библиотека методисттара бу улустары кытта кинеммит техиктери библиотекаларын кытта үлелер болан анализ оңордубут. Библиотекаларга төһө киниге экземпляр калбыты пондаларгар дие. Онтугайбыт бу сакалы тыллах, кин улустар киниге олох агая хабит. Хеп ол оннугар холубара урукка түнен тийбит нучалы тыллах, ник промышленный улустарга син үстү төттү экземпляр пондага бары бит. Хеп онон сеттерен бу кырдык кинигетте тугунан туханар эбиттен. Жон агар туханар бихирир эбиттен. Ситихилэх тахарылар эбиттен. Онтон билинги тургунан жон аныгы ычат туханар дуа диен ыйтыкка этемете ыйталлар. Оны хомойо хейин колубура бихака илиге жеголарсан барарга киниге экземплярны стибет курдук. Олихин агар салага олорон колубура жарыктаналлар, ыйталахаллар. Онногор кихи йөрөк бу үбилейне терехине буоларын биленнер, болоктагын биленнер, тугамет терехин болар дуа. Бустапка терияғыт туа, тоқ сонуну буллугут тен ыйталлар. Онан колубура кини бу сүдү үлелере инникетин колубура эби таксара боллар ден бага. Бар. Хос бечеттен. Хос бечеттенен таксара боллар ден. Ити Манчары народ номогор ден киниге саха фольклористикатыгар этерге диери олох көмүс букванан хоруллар. Күн бүгүнүгер диери арас научный үлелерге тирек болар. Ырытылар, чинчиилер болдунларда. Онтан ити саха үхүйәннәре намоқторо ден киниге қас бидди улус бәйтін нәхилеген, жануын тұхынан
отчотоогу номохтору исторической чахчылары эме булон сөп болан эме агачы бихиребилин ылар. Онна бүгүнгү кере кепсәбитче сегеттакка бес сыллагыта профессор Василий Васильевич Илларионов этен турардах Иван Георгиевич бечәттене илик илинен суруйбут документнара, суруюлара, ол бетер рукопистара караллахаталлар. Ол тақсыан наха бағарабын диен. Үп қатчы көстөрі боллар, онны мие уруккөт түгер Джон Серге олорбут эме арас интерехинее мие чақчыны булуқ бүт диен. Онна историктер эме билигин текрайы үйретәчилер, фольклористар, кені үлетінден эме интерехилгейлер. Быйыл үбілейдәк сылыгар эме сонун тәрәхіннер болуқтара, кенеге сөрәқтәнейте болу ден эме әренебет. Бу кенегелері Иван Георгиевич ити нехелестебете Саха Республикатын Национальный библиотекатыгар қаралла хытар, кәләңгет оларсын, ағын, маны тағынан тейчіттен олорон. Библиотека сайттыгар электронный библиотекаттан булан, көрін, ағын туханықтырын эме сөп. Онон наха табыгастақ. Ити бечәттенелик рукопистара бәғабалылар дейді гитти. Ол қолы кемері түмен еген оңырдоғаны биддеулі болан тақсары болуду? Оннук курдук, аха. Ону 2-нче хыллааққа кене хук болбута, ол кенниттен қолыбыра тақсабаққа қалбыт документар қолыбыра жо балларын билер профессор Джон Нореттақтар еді. Онна бу минеме бидойдулағым болар, ол минеме интерестәқпін, бүгінгі туақаме серген кәлен олар доғымды. Оны тағынан кенниттен били улуу жон кенниттен диебит курдук эме нехелестебете ме таксалик эме болулунна. Ону эби ону быйылгы хылга ме ону нардан ол эме үрүләк быгыга майгыга ме холубра туттары эме болу ден эмерене бит холубра бихи анал үрәктәк жон. Оларда төһө даганы хүрбетче хылын райтугар хук болбутун ихин кини үлелере өсө даганы таксыктыр хебебитти. Сонун эме чинчиилер эме күнсеригер таксыктар эди. Эти кенегелері қолыбыра музей научный хомурынықтара бігі библиотека бұтығыр қолыбыра бар. Қаста экземплярынан білігін сақатылын өрәқтәқтірі, қырайы өретәтчілер, арас үлелерігер тірек оңыстолдыр научный өттінен. Онан кенеге ме тақсыппат қолыбыра жонлар туханалар. Кірдік әбен береуінде. Қандар бұрыйда қыдық. Туттан олараны тоғади тақыны. Оттан бейі түмбел бартын қанияқтағы деп болла. Жағаяқтағы, жүректағы, көтектағы деп болла. Оны олар бұл мандық. Бейге қас үбілен көтіп бәппет. Күрік бұставқы тұрыр ауыд. Онтық бұл болла қас үбіле келен айы ұран ер. Тоғади бейі ұрқыны қаттан көрдерер хоча тоғақ болла. Сылай бири. Мұння дығыт. Ол еді уақ кеңе қалабыд. Қолдар білден арқыпқа үлелеқті ақпыд. Арқыпқа материал қамия. Қолара бұл ағая қоны көлеләті біттан хен бар. Қолара бұны қарасы болыса дығар. 1971 жыллаққа үлелі хеджандар бір бұлырғық өмі көтібес біттер. Оны Иван Георгиевич бар бұд. Протоколга хорулу бутуна. Оттан жақтар көмейті, онта кені керақсан бұл музейге ағалан туттар бұта туақ. Туос бәғақтар. Туғынан бәғақ оңысталдыр. Оттан бұға қалан 10 ақсы сөйті көмейде біттірі. Теті көдді бұчақ-бұчақ қомиямы таттан хен сөп күдік жетақ бітіне бәсі егер Бұлан бұғытынан бұставқаға материал қомия бұд бұставқаны ағақтақ бұд. Оны көлі бара тұрар. Долгые күйте бейд. Сәп? Ити Советская Союзка Россияға кеңнік білі бігі бәдің историк бұд Георгий Прокопьевич Башарин. Иван Георгиевичтин истин сыйханнақтарын ихиттибит, билибит. Ол эрен Георгий Прокопьевич манчары бахылай туһунан билимге киллер бит бир бастагы ученый бит болар.
Kini suruyularıgar bollağına mançarı bahalayı Slobodchukopten Araspanyan'dan huryan kapispite. Onu Ivan Gürgüş bu kini getiger mançarı Narodno moğun kini getiger kosbele tehenge ol tuğuna suruyan turar. Bu Gürgü Prokopyevich ağırdas bir dokumenundan Slobodchukopten huributa sığha diyen kini barı dokumenlarga, sühünen aksanlar dokumenlarga barıtıgar Vasily Fyodorov Mançarı diyen hurlaydı. Aha. Onu tam ben emiye ete arşiv dokumenların üksün kötağın körbütüm. Ayıga da hıppıt, köskö da hıccıbıt dokumenların barıtın körbütüm, çinçi bitim. Onda barıtıgar. Bir tane dokumanga Slobodchukopten Araspanya'ta huwa. Barıta Vasily Fyodorov Mançarı diyen. Onun ete Ivan Georgievich kırcıgı tutuharın bir bileti bolar. Саха народун ухулутчулах фольклорийха крайы өретәтчи Иван Березкин олоғын устата хомуян, муньян бөрөн, қаллар бұт бая, кини-кинигелере, онна өссі дағаны бешәттен ехтәқ үлелері. Кини народугар сөді бәләға болар. Иван Березкин үлеләбіт үледе, инникитінде фольклор, литература, онна искусство хайдытыгар бараммат, хороммат бай болуға. Оттон этнография, археология, онна история билимигер. Бу үлелер өссі дағаны туханыллықтыра турдаға. Анығыз береге көрсек қадері әтәңе болу.